An Umrah Journey podcast. Safar, 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 safar to Marwa, safar to Marwa. An Umrah Journey podcast. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر لنا يا الله بزيارة الكعبة للحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام من الأعوام القادمة، ويسر لنا يا الله بزيارة حبيبك المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. Hello everyone, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Safar to Marwa podcast, where we talk about Umrah and Hajj and the journey of the heart and everything in between. With me, Shima. And my name is Daud bin Hassan. Alhamdulillah, today's episode is brought to you by Aiza Homes. Berapakah nilai rumah anda? Jawapannya boleh menentukan langkah anda yang seterusnya. Whether you're buying, selling or planning for your future, Aiza Homes is here to guide you every step of the way, insyaAllah. Aiza Homes, your property journey begins here. You may reach out to SRI Aiza at 9873-5402. SRI Aiza 9873-5402. So nanti kita in the future kita akan talk more about SRI Aiza ni. She also do free consultation. Yeah, they persistently help us in the calculation, in the Correct. counting, in the visitations. Pasal kita pun tak berapa terror pasal nak tahu pasal kita rumah-rumah polisi baru. Betul. Diorang punya HDB baru-baru punya ruling. So anything yang kita nak update, kita akan tanya je pasal rumah. Pada yang siapa mungkin nak upgrade yourself to condo ataupun want to buy a private property ataupun HDB, nak jual ataupun nak kira balik you punya, kalau boleh nak downgrade, ada dapat untung ke tak, you can proceed from there. You can just call her SRI Aiza at 9873-5402. Alhamdulillah, ada perjalanan yang kita rancang dan ada juga perjalanan yang Allah sendiri jemput kita datang. Nah, haji bukanlah sekadar langkah kaki kita ke tanah suci, malah ia adalah perjalanan hati yang diuji, dibentuk dan dipulangkan dengan makna yang baru. Dalam episod Safar to Marwa kali ini, berkongsi sebuah kisah tentang jemputan, tentang ujian dan tentang bagaimana setiap langkah di sana sebenarnya membawa kita lebih dekat kepada Allah untuk mencapai haji yang mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa bil jannah. Itu yang hadis Nabi mengatakan, haji yang mabrur ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa juga yang melaksanakan ibadah haji pada yang dah sudah laksanakan dan juga tahun ini, semoga mereka mendapat haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Dan di sini kita ada tetamu khas kita, tetamu undangan kita. Ala kulli hal, we grow up watching him. Ni especially budak-budak Gen Z sekarang tak faham apa tu Selamat Pagi Singapura. Tapi I grew up with that. Itu. Pasal kita membesar tidak ada cable TV. Jadi apa yang ada kat TV itu je lah buka. Kalau Sunday morning nampak Selamat Pagi Singapura, ni terpacak lah kat situ. Tu kira kita punya every week punya kita siaran siaran yang kita so look forward insyaAllah. So we are honoured here to welcome you to this, to our home humble studio. Welcome and thank you so much for Terima kasih kerana coming. jemput saya kat sini. Saya suka dia punya title ni, Safar to Marwa. And that's the name of your podcast kan? Yes. Yes, correct. Masya Allah. Kena sangat Safar lah. So Safar tu travel to Marwa. Jadi Bukit Safa Marwa tu bila kita bincang apakah nama yang nak sesuai, yang ada significance kat sana. Again, thank you so much for coming to our home and agreeing to be interviewed lah dari kita. So honoured. Alhamdulillah. So how are you? I'm good, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Congratulations to We you. want to congratulate you for your Rihal. Rihal travel dengan Masya Allah. Ustaz Terima kasih. Said Amin dan juga Itu memang Ustaz impian Hidayat. lah. Impian Impian saya dari dulu. Masya Allah. Waktu 2015 saya bawa mak saya, saya bawa keluarga saya pergi umrah. Kita baru, time tu saya, kalau tak silap saya, kita baru jual rumah. Then saya cakap, okay, what do we do? Kita tak nak belanja sembarang. Dah bayar semua,
Segala rumah yang baru kita bawa kat situ mak saya sebutkan. Saya pasal apa? Saya bilang dengan mak saya ni saya nak cita-cita tau nak pergi haji. Hati dah ada macam cita-cita, tapi saya tak register tau. Oh, tak register. Saya tak register. Tak tahu kenapa saya boleh terlepas. Macam tak teringat nak register. Patut orang mesti register. Saya macam tak teringat. Tapi saya dah bilang dengan mak saya lah saya nak pergi haji. Tanpa saya ketahui mak saya dah doakan lah. Masya Allah, doa actually, ibu. waktu saya pergi tu dia cakap, kau tahu tak mak doakan depan Kaabah tau. Waktu kau nak minta ni mak doakan sampai hari ni lah. Tapi kat situ juga dia cakap kau bawa lah orang pergi umrah. Itu cita-cita dia sebenarnya. Banyak manfaat dia cakap ke bawah. Jangan ini. Tapi saya tak dapat lakukan time tu. Saya belum berpengalaman dan saya tak ada jaringan lah. I see. So alhamdulillah jumpa dengan beberapa orang dan dari situ kita 2026 lama lebih daripada 10 tahun baru saya jalankan. Pasal apa, rasa macam dah confident sikit, dah ready dan dah ada orang bantu dan kita ada peluang dan kita ada resources. We will dive then later Boleh. today at the end of the session where we will talk more about Rihan travel, and also congratulations dapat anaknya dah tunang. Masya Allah. Saya tak biasa tau benda tu. First time apa? Ayolah. Thank you. Tapi bila anak saya bilang dia ada orang nak masuk Minang, saya terus blur. Alamak. Blur maksud saya madam tau. Sebelah macam saya tak tahu apa sebenarnya maknanya tu. Sampai satu hari tu saya cakap, ada orang nak minang anak saya. Maknanya dia kejap lagi dia nak akan berumah tangga tau. Jadi bila that thing sink in, saya macam ni serius tau. Saya wasn't ready. Tapi bila diorang datang gitu kan, baru saya slowly saya dapat tahu okay, ini perkara yang saya perlu tempuhi lah. Anak orang nak masuk Minang, anak nak berumah tangga. So alhamdulillah kita dah reach ke tahap tu dan saya perlu reda lah. It's a stage where pasal you ni very close to your girls. Yes. Saya sebenarnya saya belum puas lah dengan diorang. You see them macam kecil lagi kan. Macam baby. Tak sangka orang nak minang pula. Dah nak kahwin dah anaknya. Tapi slowly lah, had a lot of chat with my children, especially yang nombor 2 Kasrina. Pasal apa, she's going to be a wife soon. So macam-macam lah kita berbual lah. Kadang-kadang menangis kita sama-sama, dan kadang macam she ask me things, I ask her things gitu kan. So I love, saya suka lah perbualan macam tu. Semoga dipermudahkan. Amin. InsyaAllah as a father to 3 wonderful girls, I don't think it's easy to let go your girls lah. Betul. Jadi kita pergi kepada topik perbincangan pada hari ini insya-Allah. Seperti yang kita maklum, like you said just now, you did not register. But how come that surprise came to you? So semuanya sebenarnya saya attribute this to my mother's doa. Ya, betul. Dia doa dari 2015. Dia doa saya pergi haji tanpa saya ketahui tau. Saya tak tahu yang dia tengah doa every day, mungkin I tak tahu. Tapi selepas COVID end of 2021 tu dah nak habis kan. Embassy Saudi di Singapura, diorang call me. Dia undang saya dan isteri saya. Kita berbual dengan dia punya ambassador lama 1 jam tu. Berbual pasal family. Jadi dalam fikiran saya ni dah di 55 minit kita berbual lah. Apa sebenarnya dia nak? Because specifically they invited me dengan my wife. The last 5 minutes of the hour baru dia cerita. Sebenarnya kenapa I jemput you kat sini? Baru dia buka cerita. Dia cakap kita nak bantuan you untuk war-warkan portal nusuk kita. Tapi waktu tu bukan nusuk nama dia, something else. It was before nusuk lah, 1 year before nusuk. Ya. Saya cakap maksudnya apa? Diorang dah mula nak ambil booking kat situ. Tetapi dia bukan jemput saya untuk haji, bukan. Umrah. I see. It was for umrah. Nusuk tu umrah dulu. So saya jadi bila kita jumpa tu sekitar hujung tahun. Jadi January, February tak ada follow up. I tak tahu what happened. Senyap begitu je. Senyap gitu saja. Dan
Ramadan datang, kata diorang nak Invite. pergi invite ni kan. Kenapa jadi saya biarkan saja. Then seminggu sebelum haji, Saudi Embassy call saya. Dia cakap, Jimmy, jangan marah we had a lot of change in the portal. I think portal punya development dah bertukar. Masih ada lagi, tapi we don't really need you to promote anymore. So I pun tak kisahlah, because maybe they had a change, maybe that change to nusuk kan. I pun tak tahu. Tapi you nak pergi haji tak? Dia cakap, wait, apa ni? You want me to go haji? Dia cakap, kita ada visa mujamalah, tapi you have to pay everything yourself. Kita kasih you dia punya visa saja. So visa haji tu macam a valid visa for you to get there Valid lah. visa to get in. Semua sendiri Dia tak ada visa Dia bagi saja. visa saja. entrance saja. Okay. Tapi dia cakap, Sujimi, because dia ada dua satu di mana diorang akan sponsor everything. Okay. Yang saya punya tak, dia kasih entrance saja. Entrance masuk. saja. Jadi saya cakap, ni peluang baik ni. So dia kasih saya dan isteri saya. Okay. Tapi isteri saya pada waktu tu dia tengah bantu anak saya, dia ada major exam. So she cannot go. So I minta kebenaran, bila boleh tak I bawa my daughter. So diorang setuju pula. So mulalah I book plane lah, Flight. book masyair dia. Di situ belum ada nusuk lagi. They are still building tau. Lagi developing. So I masuk satu website ni which is under Ministry of Hajj. Masuk, kita book masyair kita. So dah book, saya tengok hotel, dan kita punya kat Mekah hotel kita 2 km away from Kaabah. Cinta tu nak jalan. So tapi terpaksa ambil lah. Yes. Pasal there's the only available one. Dah lambat dengan kita. This was like maybe few weeks before ke? No, it's 1 week before. One week before. 1 week, exactly 1 week. Kita macam dah kelang kabut. Tapi saya risaukan satu perkara, saya tak tahu menahu macam mana nak buat. Buat haji. Okay. So I call Ustaz Zaki. Kemudian dia kenalkan I dengan Ustaz Husnan. Saya dah kenal Ustaz Husnan, tapi tak kenal rapat gitu. Saya tahu siapa dia. Kemudian bila jumpa dia dengan anak saya, dia cakap satu perkara terus saya macam rasa tenang. Dia cakap, Sujimi, haji ni 5 hari saja. 5 hari, dan awak perlu berada di tempat yang awak perlu berada, dan itu saja. Dia tak susah. Jadi saya cakap, gitu je Alhamdulillah, saya rasa macam tenang. So he calm you down lah. He calm me down pasal dia tahu macam kita orang kelang kabut. macam mana kan. So I had 2 half day crash course lah dengan dia. 2 half day. Boleh masuk tak 2.5 days tu? Terpaksa masukkan juga. Terpaksa masukkan lah. Pasal apa, bila dia cerita macam dia kasih buku dan sebagainya. Anak saya pun kat situ juga. Jadi at the end of the 2 half, kita belajar dekat office dia, lepas tu pergi rumah dia. Then we left 3 days, tapi semua dah book tau. Everything dah settle lah. Okay. So as you know, I share with everyone that kita dah, bila pergi kita kena keluar balik plane kan. So that one kita memang tak sangka lah. Yeah. What happened was kita tersalah book lah. Kita book Emirates. So untuk pengetahuan ramai, bagi mereka yang ambil mujamalah, you kalau boleh jangan ambil flight selain Saudi tau. Dia kena fly So straight. what happened, Emirates dan syarikat penerbangan yang lain daripada Saudi, dia punya deadline untuk masuk Mekah earlier tau. Okay. Maksudnya saya dah book time tu, date dia actually masih boleh masuk Mekah, tapi only Saudi plane. Saudi. Begitu. Yang lain kan earlier. Diorang dah tak sebelum boleh cut masuk off lagi. point Tak tu boleh lah. Dia ada cut off point ya. I see. So jangan, in case lah you all dapat mujamalah, in case kita mesti tahu, kita mesti ambil Saudi juga. Pasal dia cut off line later. So anyway, kita dah tak boleh masuk pun. That's where kita ada contact dan kita call, dan alhamdulillah ada orang bantu. Kita dapat masuk kat situ. Saya dah keluar airport balik macam dah, Apa rasa masa tu macam like alamak, macam macam rasa actually tak disappointed boleh nak berfikir. Pasal apa, kita dah pakai ihram. Bag semua dia keluarkan. Alamak. Polis escort kita tau. Aduh. Alah. Polis escort. Pasal apa, kita ambil, when you take luggage out, you have to be escorted. I see. Tak pernah dengar ni. Saya pun tak tahu. So dia escort
Sampai kat luar ada peminat-peminat juga yang kat luar tu. Kita dah tak boleh layan pasal fikiran kita macam serabut sangat. Saya balik, isteri saya tengah tidur, saya kejutkan dia pukul 2-3 pagi, dia terperanjat. So kita hampa, very hampa because ini cuma the next day kita terima call WhatsApp daripada Saudi Embassy. Dia katakan they managed to solve the thing for us. Dia kasih ke surat. Kita mesti bawa surat ni untuk kat Jeddah airport tu, tunjukkan dia. Kita boleh masuk ke Mekah. I see. So we are among the last jemaah lah. So kita book lagi. Right. So yang Emirates tu dah let go. Kita book Saudi pula lah. So kat situ mula saya punya pelajaran haji sebenarnya. Kita dah tak ada seat tau. Dah tak ada seat Tak ada for the seat, flight? seat dia ada, dah tinggal sikit. I see. So ada 2 orang lagi jemaah ikut kita. So kita bookkan untuk semua orang. So kita dapat bookkan dia economy. So saya dengan anak saya ambil business. Tapi anak saya cakap dengan saya apa tau dekat airport. Dia cakap, "Ayah, I think kita kasih 2 orang business class kita ni." Masya Allah. Pasal dia lebih berusia orang ni. Dia lebih berusia daripada mungkin 60 lebih. Pasal dia anak saya ni, satu dia ada satu insting yang kuat. Dia tengok orang ni mungkin tak boleh jauh kan perjalanan. So we gave our seat to them. Masya Allah. So we swap. So let them have the business seat, pulang alik. So I tengokkan anak saya ni, bagus anak saya ni. Memang jodoh pergi haji dengan dia tau. Haji ni jodoh tau. Macam satu jemputan, siapa yang ikut you, itulah jodoh kita. Memang kena. Pasal anak saya, dia yang mengingatkan saya. Saya risau logistik, administration, hotel, I'm in charge of that. But because dia not involved in that, dia jadi orang yang tukang tenangkan saya. So dia your eyes yang you tak nampak masa tu. So dia yang macam look out for everything. Dia selalu ingatkan saya. So how, when you ask me macam mana dapat, macam tu lah kita dapat. Kita tak sangka, and I have to leave quickly, crash course. Tapi dia menjadi satu benda yang sampai hari ni saya ingat lah. InsyaAllah. Ada banyak lagi lah nanti As we go, share lagi lah. As we go on. So ada tak momen-momen yang bila dekat sana tu kita berdoa dan you get, you ada remember tak ada momen yang you doa yang macam alamak dah tak boleh lepas pergi airport ni, atau tak boleh lepas penerbangan tu? Do you remember apa yang macam perbualan you dengan Allah dalam hati? Okay, so my dialogue dengan Allah macam ni, because one thing I perasan, kita punya mind ni is very powerful. Allah kasih kita punya minda ni powerful. Kita punya thoughts is doa kan. Kita punya thoughts ni kita tak boleh cemari dengan benda-benda yang macam sangka buruk. Itu yang saya belajar. Macam kenapa kita kena keluar So bila kita think buruk, dia tak akan menjadi baik tu. So bila saya sampai rumah, saya dengan anak saya, macam kita dah macam bengang sikit tu. Macam apa sebenarnya ni What is this lesson kan? So my daughter pun dah tertidur dekat sofa. So I tengah staring dekat laptop ni. I said one thing lah. I say actually, Allah, kalau you dah nak jemput kita, maknanya you will clear all this kan. You akan clearkan benda ni semua. So bila I cakap macam tu, baru I boleh tidur. Pasal kita balik 3 pagi gitu, baru boleh tertidur. Because sebelum tu tak boleh tidur. Dan tak boleh fikir. Tak boleh fikir langsung macam blur. Baru I tertidur. Bila I terbangun for subuh, then after that tidur balik, then terbangun I remember 10 pagi the text on my phone masuk lah. That's when Saudi hantar a PDF letter. Alamak, saya cakap, tengok, kita jangan fikir bukan. That's my biggest lesson sebenarnya. Kita jangan sangka buruk dengan Tuhan. Kalau kita pergi umrah atau kita pergi haji, apa saja berlaku, kita jangan sangka buruk dengan dia tau. Itu tak boleh. Kerana apa? Kalau kita sangka buruk, nanti dia akan didik kita. Ini awak ni macam ini sebenarnya. Saya pernah sangka buruk satu orang dekat sana tau. Kita dah dalam bas tu. Bayangkan hotel saya 30 minit saja dah boleh sampai. Tapi kita sampai 13 jam. Masya Allah. 13 jam. Pasal apa? Kita campur dengan orang Turki, Pakistan.
Georgia, mana-mana lah. Semua orang campur dalam satu bus tu. We are the last ones. Sebenarnya driver ni dia dah ada dia punya route dia, itinerary dia dah ada. Tetapi awak bayangkan orang-orang ni semua, kita semua dah lambat nak masuk Arafah, nak sampai hotel. Dia orang pula boleh bergaduh dengan bus driver tau. Kat sana. Dia minta apa tau? Saya heran tau. Saya dengan anak saya kita diam-diam, kita jaga buka mulut, padahal kita punya paling dekat tau. Dia bergaduh, dia nak bus driver tu hantar dia dulu. Self-entitlement lah. So semua orang pergi depan lah. Dia tak tahu dia cakap apa. Dia tunjuk, dia cakap, you send me first. Dia cakap every single person, sampai kita the last one, kita tak buka mulut kan. So hantar semua. Dan 13 jam. Bayangkan kita belum makan, belum apa tu. 13 jam daripada Singapura dah sampai Saudi tau. Dah sampai hotel tau. Then kita pun takut diorang ambil pasport. So itu sangka buruk saya yang pertama. Kenapa dia ambil pasport kita Dia tak nak let go dengan kita. So bila dah sampai hotel, baru dia let go. Pasal dia nak ambil commission satu pasport. Dia dapat commission kasih kat hotel. Okay. So dah sampai hotel, bas dah terlepas lah nak masuk Arafah. Dah terlepas. Kat situ saya belum fikir buruk lagi tapi ada satu orang approach saya tau. Orang Indonesia ni, dia rambut dia panjang. Dia tak pakai ihram, rambut panjang. Ponytail. You bayangkan you jumpa orang yang rambut panjang dekat Mekah. You ingat dia siapa? Dia approach saya. Dia cakap, "Bapak mau ke mana, Pak?" So sebelum tu, the back story is banyak orang ambil pasport kita. So saya takut scammer tu. Correct lah. Betul, pasal ada orang yang minta pasport. Kenapa orang minta pasport Jadi bila sampai kat situ, saya dah sangka buruk lah. Actually I shouldn't lah. Tak baik. Saya cakap saya nak pergi Arafah. Dah tak ada bas. Dah terlepas. Semua bas kita dah terlepas. Naik taksi pun tak boleh. Because kalau mesti you official transport. dia mesti ada label nak masuk kawasan tu kan. Dia cakap, saya cakap dia ni mesti nak aku punya pasport. Pasal pasport tu commission tu. Jadi kepala saya ni tak baik Saya cakap orang ni agaknya dia nak pasport aku tak. Dia nak dapatkan commission ke apa. Sekali cakap, "Bapak nak ke mana?" Saya boleh bawa bapak masuk. Saya cakap, ya ke, betul ke? Isa Homes property journey begins here. May I know the difference if I am a seller and I want to sell at my age before 55 and after 55? Ada perbezaan tak? Basically ada perbezaan. Actually kalau untuk jual aja, you are not buying, tak ada masalah. Because you jual, then your whatever CPF coming back will go to your account. Okay. Masalahnya bila you jual and you nak beli. Bila katakan you at below 55, you jual, whatever CPF coming back to your OA, you boleh gunakan semula untuk beli rumah baru, the next house lah. Okay. Tapi kalau katakan is at age 55 or above 55, selalunya at 55, you punya SA dengan OA dah tak ada. SA dah tak ada. OA dengan SA tu akan jadi your RA. So katakan you punya RA tak cukup, full retirement tak cukup. So whatever you sell your CPF coming back, dia akan fill up you punya FRS dulu. Katakan you buying another house, then your FRS is full, you nak pakai balik, you boleh. Tapi CPF might approve only those above the basic. You must still retain the basic. Whatever above the basic, you can use back. So kalau katakan orang tak cukup, they need to use back the whole amount from the refund, it might be problem because of the shortfall. So it's best to sell your house before 55. Come back to case by case. Kalau you banyak OA, inside your OA is a lot, walaupun tarik from your going into FRS, but your OA yang kat dalam tu still can help you to purchase the flat. Yang masalah ni bila you don't have enough OA, then you nak lepas jual, your RA pun shortfall, kena tarik balik. That is where you ada shortfall untuk nak beli the next house. Okay. So this one selalunya we will check lah. Kalau katakan ada access from the BRS, we try to appeal to CPF, appeal to use above the BRS to let you use for your next purchase. Isa Homes property journey begins here. So dia cakap, bukan itu saja, dia cakap, "Bapak naik atas, saya ada kat rombongan tu, you boleh makan dulu." Dia kasih makan lagi. Dia kasih makan lagi. Jadi saya cakap, Masya Allah, tengok saya fikir buruk dengan dia padahal dia yang bawa kita masuk. So sampai dia bawa masuk So dah makan, turun, dia ada bas, ada label.
Oh, Masya So Allah. Kirakan dia ramai-ramai dia masuk, gang, dia masuk. Yes. Jadi kat situ saya terus stop. Saya jangan cakap, sangat buruk je. pemikiran kita ni VVIP Allah kan. Betul. Jadi kita tak boleh fikir macam gini tau. Kita cannot one dot pun tak boleh. Pasal apa, dia dah bawa kita ke sini. He will handle lah everything for you lah kan. You are his VVIP lah. So bila kat situ baru saya tahu. Saya bilang, anak saya pun bilang, I think kita just relax saya. Kita dah dekat sini. So betul lah dah masuk kat situ. Dan bergaul dengan orang. Saya berada di Arafah, saya bersama kemah orang-orang Indonesia. Saya tak campur, tak nampak orang Singapura pun. Oh, jauh sekali lah kira-kira. Jauh sangat. Jadi kat Indonesia tu saya tak tahu, tak dapat makanan semua. Pasal apa? Saya tak faham Cara dia. bahasa Tahu dia. adat. Wah, bukan, dia punya cara nak dapat makanan tu. Actually ada lah. Sebenarnya belakang kita punya badge ada QR code. Oh. Arafah, Mina, dia ada dapur, dia ada kitchen. Mujamalah, you ambil sendiri sebenarnya. Saya tak tahu benda tu. You pergi kitchen, you show, dia scan, ambil makanan. Every meal. Saya langsung tak tahu, cakap macam mana nak makan ni. So bayangkan 13 jam kita dah tak makan. Dah sampai Arafah kita belum makan. Dinner baru anak saya bawa makanan. Dia kata, ni siapa kasih? Ada orang kasih ya. Dia cakap ada orang kasih. Dia tengok dia tak makan. Orang Indonesia tu kasih dia. So kat sana saya banyak orang Indonesia bantu As a saya. father kan, bila you nampak anak you tak makan, you rasa macam worried tak? Sedih. Pasal saya boleh nampak dia. Kemah tu divided by tilam. Old school lah. So saya nampak anak saya kat situ. Saya tahu dia tak makan. Saya pun tak makan. Jadi tiba-tiba saya nampak dia jalan. Dia bawa makanan. Dia cakap, siapa kasih? Oh, ada orang tu kasih. Dia cakap dia nampak kita tak makan. So dia kasih. Masya Allah. I tell you, walaupun kadang-kadang kita tak tahu menahu apa yang akan jadi, oleh kerana kita dah kat sana, sudah diundang, Allah akan jaga kita lah. Saya dapati kat situ kita dah sebenarnya tak perlu risau. Jangan fikir apa-apa. Perjalanan kita tu kat situ adalah. Jadi perjalanan ini biasanya haji ni kita akan bawa kita punya isteri. Tetapi bila Abang Sujimi, dia bawa anak sulung dia. Jadi apakah perasaan tu? Rindu dengan isteri, dengan sayang dengan anak tu macam mana? Mesti. You Worry dengan exam anak exam kat rumah tu kan. Macam mana you console yourself there with all the turbulences that Allah gives? Ustaz tak boleh kontrol. Kita sedih sangat, menangis kat Arafah wukuf tu. Pasal saya Alhamdulillah dah dapat Haji Akbar. Oh, Masya Allah. Haji Akbar. Jadi macam explain saya sikit Haji Akbar tu. mungkin Ustaz dapat terangkan sikit. Haji Akbar tu hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Betul. Dan digandakan, kalau ada yang lewat hadis mengatakan sampai 70 kali haji punya pahala. Masya Allah. So you got that. So saya dapat Haji Akbar, Alhamdulillah. Jadi dalam selepas solat Jumaat, dia ada buat khutbah kan. Sebelum tu dia buat khutbah. Dan dia katakan saya, dia khutbah dia kata kita punya haji ni kalau nak mabrur, kita mesti dapat keredaan orang yang kita sayang lah. Jadi saya cakap, walaupun saya dah telefon my wife sebelum tu, kita bilang kita semua dah settle kat sini, tak nak susahkan fikiran dia. Dia tak tahu kan you tak makan kan? Belum, dia tak tahu. Okay, everyone kat rumah tak tahu apa terjadi. My wife tanya tau banyak kali, dah makan? Dia tanya, I belum jawab lagi. Pasal kita belum makan. Dekat Arafah tak boleh tipu. And my wife pun cakap, kenapa dong tak selalu very fast we update kan? Tapi belum makan lah kan? So anyway, bila cakap macam itu, I message my mum, and then I call my wife, Ustaz ni cakap you mesti reda tau dengan I tau kat sini. You reda tau dengan I kat sini. So bila dia cakap reda, then I happy. I call my mum. Siapa-siapa yang dekat dengan kita just text them. Of course minta maaf and minta keredaan lah. Nak mabrur kan. So rasa dia macam cannot contain lah. Kat sana kita sepanjang wukuf tu, I notice bila kita doa, menangis dan sebagainya. Dan tadi you tanyakan I belum jawab apa doa yang I dapat kan. I notice, okay, so sekarang 2026, I pergi 2022. Ada doa yang I terima terkabul immediate. Bila I balik, terus I nampak benda tu. Nanti cerita apa ada yang hari ni baru dia muncul, berhasilnya hari ni.
Yang immediate sebenarnya waktu saya pergi tu, my company Screenbox, dia after COVID we face with kejatuhan permintaan content tau. Somehow there is a drop. Yes. Because everybody boleh buat content, Sendiri everybody semua. boleh buat live semua. So demand for our live studio semua tengah turun. And I have 16 staff. 16 staff Jadi saya kat sana, and all this staff kirim I doa. Diorang nak jodoh dan sebagainya. So kita doakan lah, tak apa. Tapi I have one doa diorang tak tahu. Doa betul. So I doa, I cakap, I don't want to retrench diorang without them getting a job. Because I dah tahu bila I balik, I have to let go everyone. I have to keep some je. Too many people. Demand drop by maybe 60 to 80%. Banyak Yeah, tu. because suddenly everyone can do video. Everyone, yeah, there is a big drop lah. So bila I balik, kita Jun, waktu tu pertengahan tahun. Starting August, one by one, my staff semua cakap diorang dapat kerja baru. Oh, Masya Allah. Everyone, I came back kan, boss, sorry I nak resign. Tapi you rela Tapi dengan I resign tak tu. bilang dia yang I tengah doa, they get a job. Kan? Because I want them to get a good job. Therefore you can leave the company. Tapi I sebenarnya want to let them go. But I didn't tell anyone. Everyone in my company, say Allah maha kaya dan maha penyayang. Every single one of them came to me one by one. In a span of 3 months, semua datang, boss, I dapat kerja baru. Kat mana? Ada yang dapat Mediacorp, ada dapat tempat baru, semua dapat kerja bagus, alhamdulillah. Semua datang. Saya dan dia menjelas, saya cakap okay, don't worry, just tender your resignation, we'll be okay. You know, padahal I needed them to get a job lah. Oh, okay. I needed them to get a job because I only need some people aja because of this market situation. So that was immediate tau. Lepas haji ni Allah arrange our life. Betul, I needed that. So can But you doa imagine? ni, doa dia untuk orang lain tau. Betul. Just for the goodness of somebody else. I think Allah gantikan tu dengan for you also. Yeah. So I pun doa macam lah with my family, of course kesihatan family, barakah dan sebagainya. Tapi I also doakan resources. I see. Because I wanted resources. Macam we have multiple businesses and kita perlukan resources lah. So benda tu alhamdulillah kita ditemukan dengan orang-orang yang boleh kasih kita resource. Investments, bantuan. Kat situ bila saya balik, saya dapati benda tu datang. So haji ni memang dari segi spiritual pun ada banyak berubah. Macam anak saya, dia sebelum dia pergi sana dia tidak berhijab. Okay. Anak saya Christina ni. Tapi bila balik dia tak berhenti lah. Dia teruskan. So saya diam-diam dulu. Pasal apa saya macam nak tanya tak nak Because you don't want to force her. I don't want to force. I never force. Even my wife bila dia berhijab pun saya doakan. Tapi saya tak pernah nak force. So bila anak saya cakap Christina sekarang tak masih pakai ni. I feel macam I perlu pakai. Oh, Masya Allah. And she's one, anak saya ni, dia asyik mencari, sekarang dia asyik cari ilmu je. Pergi agama di sini. Now alhamdulillah we are attending Arabic classes together. Best. So I nak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab. So dia cakap, you nak join me? I say okay, I will join you. That's fun. She's always the one leading the other two to belajar agama. Oh, that's nice. Yeah, Sebagai kakak kakak, kan. Kak Long lah. Then I notice my other daughter pun, pasal impian saya macam anak-anak saya ni, diorang dapat hidayah untuk mencari ilmu. Dan kedua pula berhijab. Jadi saya nampak perubahan yang sangat-sangat ketara untuk kita keluarga. Masya Allah. Macam dulu, kalau macam sekarang kita solat dan sebagainya sama-sama. Tapi sekarang saya dapat melihat beza tau. Macam anak-anak yang nak benda ni tau. Dia themselves who yang usahakan usaha. Nanti saya cakap kita lupa tau that day, last week kita belum buat kita punya Quran punya reading together. Wah, So why Masya don't we Allah, do the best, Quran reading tonight? Macam itu, everyone now is reminded. So I feel macam my spiritual side sangat berubah after haji. InsyaAllah. Dia punya, I think memang Allah dah kasih kan. So I pun nak nampak tu benda tu. I rasa macam Masya Allah. Because
bila one of the points that I want to reiterate daripada almarhum Ustaz Muhammad bin Majid, guru saya, dia bilang satu point tu, macam mana kita nak maintain haji yang mabrur. Dia ada a few points, tapi yang last number 7 tu saya tak, sampai sekarang saya tak boleh tergamam lagi, nak gigit tak boleh. Macam mana kita nak bertahan haji mabrur tu sehingga akhir hayat. Itu yang menentukan, the final point menentukan haji kita, haji yang mabrur. Sampai sekarang saya masih mencari jalan keluar untuk dapatkan haji tersebut. So insyaAllah semua you punya haji tu Jadi, haji mabrur insyaAllah. Bila Abang Sujimi dia dah pergi dan dia balik, dia transition, and then the family pun ikut transition. Ya, Masya Allah. Itu yang Itu macam ketara sangat. Macam saya apa saja, macam saya pernah, kadang kita belajar sendiri. Maksudnya saya belajar agama dan dulunya kat masjid dan sebagainya dengan ustaz. Tapi bila anak tengah kecil-kecil, kita ada cita-cita kan, nak anak kita jadi macam apa kan, macam gini, macam gitu. Kalau boleh nak lebih dekat dengan Tuhan kan. betul. Tetapi bila dapat pergi tanah suci, bila balik dinampakkan, tengok anak-anak sendiri yang cari. And I feel it's so special that you went with your eldest daughter. Sebab selalu kita pergi dengan spouse kan. Sekarang kurang sikit lah rezeki nak dapat pergi dengan mak. Kadang-kadang kalau you register together baru dapat lah. Tapi this one you dapat pergi dengan anak, I think it's very special lah. Special saya. Dan saya nampak anak saya ni, dia satunya dia suka bantu orang. So kita lepas Arafah pergi Muzdalifah kan. Lepas melontar the last one tu kan, kita masuk Mekah, Masjidil Haram kan. Betul. Jauh tu jalan. Gimi daripada Mina tu kita jalan 7 klik. Masa tengah lontar belajar tu jam, ada rasa tak macam sekejap aja dah. saya tak tahu pun berapa Tak jauh. tahu, okay. Tapi hari-hari jalan pergi balik 14 klik lah. Pergi balik 14 klik. Oh macam Tapi lepas lontar jamrah tu kita nak jalan lagi masuk ke Masjidil Haram kan. Berapa jauh tu? 4 ke 5 Oh you had kilometer to tu. walk Jalan. Dia pasal kita tak ada shisha apa. Shisha tu tempat kita tak ada, semua jalan. Jadi so you hari-hari lontar balik hotel lah? hari-hari melontar 7 klik going and 7 klik balik. Kalau you kaki tengok tu saya kuat, punya buku lali ada masalah. tapi alhamdulillah terjaga juga akhirnya. And kita kena COVID waktu tu. Allah. So saya kena COVID. Saya dan anak saya kena COVID bila dah habis. Tapi jemaah lain yang kita bantu, pasal mereka agak lebih tua dari kita. So my daughter always tukang tolak the jemaah, dan kita angkatkan beg dorang dan sebagainya. So saya rasa macam haji saya ni memang very what do you call that, bukan haji luxury kan. Orang ada haji luxury kan. Orang fikirkan Haji Mujamalah ni macam VIP. Macam VIP. Oh tak. Ada. Actually sebenarnya ada. Sekarang saya dah dengar yang kalau you beli Haji Mujamalah dengan harga yang VIP, semua VIP lah. Tu yang ada daripada dengan satu tempat semua naik vehicle lah. Kita tak macam tu. Saya semua jalan. Melainkan daripada Muzdalifah pergi Mina kita naik bas, dari Arafah pergi Mina naik bas. Semua bas tu kita pun tengah tunggu cari bas. Tak tahu pun kat mana nak tunggu bas. Jadi Yalah. macam you prepared pasal yang lain, prepared pasal saya yang prepare lain. Jadi tapi yang ini yang the small, dia nampak small tapi actually big. saya cakap nanti kita nak pergi Muzdalifah kan. Macam mana gitu tau. Bas lah. Okay, mari cari bas. Pergi cari bas. Then daripada Muzdalifah tu saya teringat tau kat sana, Ustaz, kita kan tak ada makanan kan. Kita kat Mina baru saya tahu ada makanan. Kat Muzdalifah tak ada makanan walaupun kita stay sana sekejap. Saya sedih tengok benda ni. Pasal apa? Anak saya cari pungut minuman yang orang buang. Masya Allah. Pasal apa? Sana ada beberapa grup yang terlalu banyak minuman diorang dapat. I see. Okay. So what they do, diorang minum sikit. Tapi yang kata lain, Macam tak diorang tak nak heran bawa. lah. Diorang buang kat situ. Jadi saya cakap, Kisina, ada air tau kat situ. Okay bas, ayah, dia ambil lah. Orang buang kita ambil. So saya cakap, gini haji kita tapi saya sampai hari ni saya cakap syukur lah. Benda tu, dia mengajar kita sesuatu kan. Yes. Yeah. So bila saya dapat partner macam gini, saya cakap memang betul partner saya ni macam ni. Ini partner jodoh kita, dan dia compliment dengan saya tu.
Masya Allah. Compliment. Dia tak ada komplain satu pun. You pun nak buat haji pun tak rasa macam bimbang lah kira kan Betul, macam betul. you tahu your partner, anak you macam Steady, no matter what. Dia dia tak pernah, satu pun saya tak dengar dia komplain. So Masya Allah. it was easy in that sense untuk struggle macam itu. Kan saya tahu tau ni very struggling tau sebenarnya. Tapi saya tengok anak saya dia tak komplain. I see. So saya pun malulah nak komplain. Yalah. Cuma macam you are always checking out on her whether Yeah, she's betul, okay, betul. sakit kan. Kat sana kan kena So far kita okay sampai dah habis haji. Kita dah habis haji baru kita dapat COVID. Cuma satu benda saya tak dapat buat. Saya sebenarnya nak buat umrah selepas tu. Kita ada 18 days kan. Kita kat sana 18 days. Tapi dapat kena apa tu COVID. Alamak, knockout for 4-5 days. Knocked out. Arab punya ubat kuat tau. Diorang ni ubat saya beli. Saya cakap ini antibiotik lah. Dia tahu, dia tengok muka saya ni mesti ada banyak penyakit. Dia dah sampai sini. Dia kasih satu ubat, saya dengan saya makan knockout tau. Ya. Sampai saya bangun cakap hari apa ni Padahal kita nak buat umrah. Tapi Allah kata rest. Ya. Satu ubat yang kita 1 tahun ni kalau boleh jemaah tolong jangan beli Apa tu? Nama dia flu tab. Betul tulis dia flu tab. Kalau kita pergi farmasi dia kita cakap kita flu, kita dah gitu sikit je nanti dia kasih this flu medication lah. Nama dia flu tab. Okay. Dia punya colour pink. Besar kedabak. Macam Panadol Extra, Panadol Extra punya 2 times. Bila kita makan dalam flight kita mamai. Saya makan breakfast pun mamai, tak sadar. Dia pegang Mamai macam tu apa? as in macam Grogi. Hoyang-hayang. Hoyang-hayang. So really betul-betul lah kalau makan ubat tu kan Tapi kena knockout. dia dah knockout tu within 24 hours 48 hours okay lah. Dia macam feeling better habis. Wow, Habis. kuat Lepas tu Tapi cuma this doesn't work masa kita kena rhinovirus lepas balik time tu I pregnant. Dan I pergi buat umrah. Dan balik kita kena rhinovirus. Rhino virus. Rhino dia Rhinovirus. macam COVID juga. Dan dia attack kita punya pernafasan juga. So kita try macam apa pun doesn't work lah masa try tu. telan biji tu pun tak jadi juga. So depends lah, mungkin ada dia punya cara-cara dia. Yalah. Jadi bila kita Abang Suji dia pergi ni sebab bukan sebagai jemaah. Biasanya jemaah kita tahu okey ada TA. Ini dia tak boleh manja tau. Selalu kan ada travel agency yang Ada boleh travel ambil kan. agency Kita tak yang- ada. Everything kita So sendiri. now you are going bukan sebagai jemaah tetapi semacam sebagai tour leader dan especially your role as a father tu how you translate all that role and make sure everyone is happy. Pada waktu tu saya tak rasa macam saya tour leader ke ataupun saya lead the whole thing lah. Tetapi saya nak kena keep up dengan dia punya program saja. Saya perlu tahu. Dan Ustaz Husnan ni dia menjadi jembatan kepada every single place yang kita pergi. Macam sebelum saya pergi Muzdalifah, saya revise dengan dia dulu lagi. Call dia on Telegram. Kan WhatsApp doesn't work kan. So Telegram, Ustaz, saya nak bergerak ni ke Muzdalifah. Jadi saya revise dengan you boleh tak? Saya Crash course lagi ya ni. Revise crash course on the phone ni. And pada waktu tu dia kat Indonesia, dia nak buat korban kan. Dah revise, dia cakap anytime Sujimi you call saya. Gitu, dah revise dengan dia, saya revise dengan jemaah. Saya bilang dengan anak saya dan bilang dengan jemaah yang lain, ini yang diberitahu saya. So kita nak kena pergi Muzdalifah, kita macam gini, lepas ke 12 nanti kita boleh berangkat dan sebagainya. Macam itulah haji saya. Jadi saya cuma ambil tanggungjawab di mana saya pastikan kita buat yang betul lah. Baca-bacaan yang macam mana, apa yang perlu At which kita, stage, at which which stage. point, Dan tu lepas tu tapi time kat Muzdalifah tu jemaah yang lain dah mula sakit. Untuk saya dah sakit. Diorang dah kena COVID dulu. So kat situ saya cakap okay, ini kita perlu bantu diorang ni. Kalau tidak susah nanti. So that's when saya rasa macam very responsible. I'm the adult yang sihat. My daughter pun sihat. Cuma I'm the adult kan. And compared to that, you I think Lebih muda pada diorang. I think I'm 10 years younger than them. Masih kuat lagi lah. So kat situ kita cuma maintain je, minta doa semuanya okey. Tapi one thing good kat sana one thing tengah buat haji ni, tanah suci, Allah dengar kita punya rintihan lah. Saya pernah satu kali kan Ustaz, daripada Mina kita dah penat jalan kan. Betul. Dah penat. Saya balik Mina tu malam. Jadi saya dah sesat jalan semua. Malam saya cakap aku nak orange juice kalau ada orange juice dalam hati tau. terasa nak minum ni.
Immediately ada orang kat depan, tak tahu siapa. Dia cakap, you all nak tak orange juice? Saya cakap, orange juice? Saya bilang, aku baru minta orange juice, aku dapat orange juice. Saya cakap, this is too much kan, macam this is tapi itulah Allah kabulkan. Itu jam juga tu. Ada benda kat situ juga. So macam saya bilang dengan orang tu tau. Saya bilang dengan orang tu, saya cakap, saya tadi baru minta dalam hati saya orange juice. Oh ya ke? Actually dia pun doa something yang dia nak kasih orang yang perlu. Dia cakap, so our doa akan bertemu. Masya Allah. Macam kat sana is amazing. So banyak perkara macam ni. Banyak sangat perkara macam ni. Ada tak macam momen-momen yang betul you pasrah, you want to call your wife and complain everything, but kena tahan, Christina bilang ayah is okay? Taklah sampai macam tu, Ustaz. Tu dramatik sangat. Tak, dia tak macam tu. Tapi waktu kita tengah susah payah, actually tengah sesat. Pasal kita dah habis kita punya yang pertama tu, dah lontar habis. Dan kita nak balik kepada Mina kan. Kita terpaksa naik taksi. Tapi taksi tak boleh masuk. So kat Mina tu, saya punya kemah kat sebelah ujung. Dia drop kat sini. So kita sesat. Masya Allah. 3 jam So kita nak dengar macam mana you punya continuation ni. Continue next one. Kita continue the next one. Pasal ni dah blinky. Okay, so we'll be back after this to know more about dia punya perjalanan and then also the trials. Okay, insyaAllah we'll be back.